وقتی که دماغی کسی که جباکر به باشور دکت باشوریان جیرا دگوت کرده ترکان چند جاران روی من جبور کد جمر را جگوتن کرده ترکا دما من لی وگران گوته ما هون کرده عربانن خو انه راندن لیوان دمان کل هن کسین دبینه از کردم دنیرم دبینم که حقیقت کردن ترکا هنه گوتنه کنن تا کیری که ورن تو پیای وانی نمر بارزانی کال تشتکی وها گوتیه جخوا دجمن گله کرد به هند تشتان بناف کرنه گر امجی رابن هنان به هند تشتان بناف بکن دست مادا کرد نامینن و چنار رسپی و به موساجی گوتیه کوچیکه مایه نانا ما دخوا لید چه برداری خلق دعوته البت لوکسامتونه ام کرده کی جی لخوا دور بخن حبیزا دجمن و هلبت قستامن جی نه اوه قستامن افجره کردن ترکانه دوینویسا خواه یا به سرناف شر مالا زی و مالا خیه دا من هنه کی بحثا وی جره کردن کربو به وی نویسه جی از یا مایی بیجم و دست خواه جی بحث کرنا وان بشو نه از جواکناز دبیجم بشتی هر شورشه یان به سر نکتن هر شورشه کسیتن خرابه یان دما شورش رویا بون خواه وردا دکنن مشکان دا وشارت بون یان زرتبوز، دماغوگ، درو، نارسیست، نساممی، قرناز، رووی، خیوک، کیشپرست، زکرش و فتنه یان کو به دست و دبن دست سردست خود بونا بیجی در دکوون قادا خواستن خواه دستایه و بر خود دن گرسین که هیچی روگ بیرانین شورش لجمان گرمن و لگوری پروردای جه افندین خواه گرتنه روی خوی داری باش فد شیرن و بخواپاندنه بده دست به استثمار، سوء و مانیپله کرنه دکن. کی چه ده بیجه بلا بیجه به من امجی وکنه توه لهر چار پارچان جوان قوناغن شورش یکی دیجین. دم او دمه کردن کو وک جمد دخوین این کو گوتنا مد بیجن لی بکرنن خواه خدمتی داگر کران دکن این مینا گیای کور سر رابویی رو لی هلاتی در دکفن هوله. تزانین و گلکی آشکره کو ترکان هر دم خواستی کردن خواه چکه پیدا بکه. کرنه جی جو هنر بگره حیا ویجه جو روزنامه‌گری بگره حیا سیاسته کردن که او ارکتان سر ملین خواه به دلسوزی خدمتکاری جواکا ترک و زمان ترکی را دکن جو خواه کفشن هر کس بوان دزانه لی اوین از دبیجن هی رویوانی راستی نهاتیه دیتن او کردن ترکا جهول ره بگره حیا آمده جستنبول بگره حیا روتردامه بربلاون به دهان سالانه دوری ترکان کتنه لی دفج ترکان و ترکیه برندانه. زاروکن خواه لوه دوریه جی به ترکی مزن کرنه. نه روژاوا کردان به روژاوا ترکان به ترکی ده چاوین هنگ کردان دا خواه هیی دکن. مرو نزانه ترکان دستریجه که چوالوان کریه کو ترک اوقاس بوان شیرین تین. هرنوی سریه دن دنیا یا میلیار جورت تشت نافده هیی جی خیلی ترکان به تشتکی نزانن. تشتکی دنی کل سر گوتنه که بیجن تنه. ناوا وان داجی بس ترک ای هیه. چما ترک رددن وان، چما اوهل بجاردنه. تایباتیا وان کردن ترک که یا هفپار اوه. همو زرزوبن به نخوشی کسایت نخوشن. نخوش علاقه فتنه و ذکرش. اما دبن دست ترکان را در باز بنا. ترکان او وها بشیرت کرنه. وکی با کردان تشتان دکن بخوین لی تشتکی مکن. ده آستان مجاره که گاله دا بحث سا کردبونه بکن و اوقس. رحه وان رحه ترکانه. زمان وان زمان ترکیه. روژه وان آنا کماندا ماساسه ترک دیار دکن. بیجه جگرخین کی بو البست کاره کی چوا بو نکارن ده گوتنان بینن باهف. ده پرتوکن به کردی نخواندنه. گوتاره که به کردی نخواندنه که روژه و حزری یا کردان بزانه بن. لی لسر نازم ترکان ماستر کرنه. بالام قرنازن جی جانم بو به پرسا چما نه به کردی را روبرو نمینن ده حوکن علا توش این کردی جی دخل ناف تویت خواه قرنازن روژه و ترکان دکن روژه و کردبونا خواه یا ترکیه‌ای لی
روژاv برهم حزر و هلبرینا کردان آت دوری ترکان لسر کوکا خوشین ته نابینن بزانبون ندیتیواتن انکار دکن دا بیجن بس ام هنه چکو وساحتن شیرت کرن د مجارن پاپیلر دا در تنپیش او وکو ترکان جیرا گوته به haydi sanal çocuk Kürtlerin ilgisini çekmek için buradan yürü aslanım taktiği unutma popüler konulara oyna ev jî wisa dikin bi gala li ser mijarên popüler dixwazin bala hin Kurdên xema yên ku nikarin ferqa reş û spî ji hev derxin ên mejiyê wan nihe saniye bi şûva bîrnayîne biçînin Loma tem behesa mijarên popüler dikin ku bala Kurdên nihe saniyelik biçînin behsa qira Ermenan a popüler dikin lê behsa qira Kurdên êzî nakin behsa qira Dêrsimê dikin lê behsa qira Zîlanê nakin nabêjin bindest û dagirker newêrin bêjin îşgalcî pozekî mîna yê zanayên di kaosê da didin xwe dibêjin kolonyal û dijkolonyal Bo mijar û behsên popüler bala yên mejû nihe saniye dikişîne xwe bi behs û bi mijarên popüler bi peyvên karizmatîk diceribînin da derkevin pêş û helbet bi çepikên Kurdên mejû nihe saniyê zêde xwe xweş tînin Fanonê reben ji devê xwe dernaxin lê bawerim fanon ji tirbê rabûya wê bi qewlê qirxe Amedî ji wan re bota hele gotiye bax gotiye Nav û nasnavên tirtire li xwe dikin lê bi wan nasnavan tu hizrek, hunerek, berhemek, hilberînek wan a bo Kurdan û ya bi kurdîkirine tunê. Wek kurdatiyê dikin dixwîn lê ya rast xwe wek bi dijberên mêtingeriya Tirkan dan xuyakirinê cûrekê din a tirkitiyê dikin. Min li jor got tiştên meriv dike kêrê kêwarin meriv bi zanebûn an nezanebûn dibe peyayê wan. Dema meriv bi hûrgilî li wan hûr dibe dibîne wekî dijminê efendî xuya dikin lê di nava wê dijminayiya sanal da evînek heyraniyeke wan a veşartî bo efendî tirka heye. Wekî Kurdî hez xuya dikin lê bin wê hezê da li Kurdan nefretkirineke veşartî heye. Derûnê nas baştir dizanin lê dibên qey heywan hezî bi taybetî pisik heziya hin mirovan ji cisnê xwe nefretkirinê tê. Bîranînek û mînakek Yek ji wan hebû nav nelazim e. Dema hê bûyerên geziyê mijara galagalê bûn wî li derdorê xwe wekî anarşîst wekî kesekî ku netewperweriyê nasnemaya neteweyê paşvaratû dibîne pisik hez û vejeterîne dabûnasîn. Xortekî ku bi destê yên mîna wî rûpoşê anarşîzmê dane ber rûyê xwe yî kirêt û sextekar ku malik lê wêran bûyî behs kiribû. Digo min ew biriye xawringehekê min diyê kesek gotiye ez vejeteryan û heywan hezim masî ji xwe re xwestiye. û di ser da jî tevî ku mazûban ez bûme min diyê ew kesê di medya sosyal û li derdorê xwe wekî Kurdhez dide nîşan rabûyê garsonê ciwan yê Kurd tazîl kiriye da jêra xizmetekî baş bike. Yeka li civatê rûniştî jî gotinên xorto piştrast kiribûn. Gotibû erê ew kesekî wisa ye hemû derd, nexweşî û armanca wî tenê bi destxistina eleqeyê bo eleqeyê bibîne tim mijarên ku bi kar neyne îstîsmar neke tune ne. Paşê xortê heyfa min pê hatî yek û bi destê xiraban malik lê xirabûyî çûbû çem bi çem. Lê kesek gotibû erê filan kesekî xirab e û ew kesê xirab wek tiştek nebû be hatibûn rû hev silav li ser silavê dabûn hev. Helbet mesele ne bi kîjan rûyî silavdana hev e. Çikû li civak netewên ku dibêjin prensîbên xwe ji dest dane rû pirin. Bê rûyî jî pir rûyî jî asayiyê gidî. Ji ber mêjvayê agirê geziyê tefiyaye dibe ku wî kesî vega berê xwe dabe pirsa Kurd û lêbe bi galegalê ji pirsa Kurd nanê bixwe, îlgiyê bibîne, nexweşiya xwe ya eleqeyê
آجوی تطمیم که. چکو کرد با ین وکیوی او وان بس مجارک گالاگاله نه. و به گالاگاله کرنا سر کردان یا اسخ خواه کرنا مجاره. نکو پوزه وان دشوته خیرت بکن دست با ویژن کار ناو مالا کردان آویران بویی بهنجه دچه. بیجی فرم و کرم کن کردستانه کوره کی بدن سر کور و به سر حفت باوین خواستون بخون کو پشتا وان به فتقه نکارن خود داقول بکن. چکو با به کو رابا برای وان لوره. خودیان وان برای وان بدن که روی وان لوره. ترک نبن او هیچن او به ترکان هنه. به زمان ترکی هنه. به میجوی ترکان ده هزرن. به روژه ترکان هنه. وکی پاپاغانن. ترک به تاوه قرواش و پیایی که خواه چه مجاره دینن بروان سبه ایواره وید جون لسر وی گالا گاله دکن. سرناوه نویسه که عمر دلسوس وها بو. بلا گوتنه که معرف هبه. اجی دبین لگل گوتنه بلا بچاوه میجوی دیدینه که مروف جی هبه. من سرناوه نویسه وک کردن ترکا دانی. لی دخوازم وها بقدینم. او نه کردن ترکانه. او Türk el işi ürünleriyen ku nave Kurdli hatiye kirinin. Dibên baş e zarên min tunene. Li yên zarokên xwe hene pêşniyaza min li we. Bi qasî dîtina min dîtiye rûyê wan Kurdên Tirka yê rastî ev e. Heke hûn naxwazin zarên we werin ji herîkirin, bibin kefeyetên xirabe û li ortê telef nebin, zarên xwe durî wan zirzob, teres û îlgî maynaxe. Bêjiyên nav Kurd lê rih, Tirk, Kemalîst bigirin.